pihna siapa alingina siapa kurin hela siapa ya siapa alingina cuma sana to pray for him and upaten song pihna to siapa alingina cuma sabi nang ka to ini guna si sumitong siari sungai khomli oh haleluya tapang dia soal nama kita dengan nama sakti sebab siapa nak tahu Khan Suan suminto sebab itu baru nanti boleh nama senang kita ordination itu baru masa ini nama biasa itu baru menakim saksa itu ini nak takin kisah itu takin ama kita kapal terbang deh aku nak apa yang ada itu baru yang sakit hamam terdapat oh nanti nama natapa misalnya bawlpih nanti yang pawlpi Kevin singin kita kena tahu nama yang lungdam natapa hitahin ama tuntunin nama palen nanti lahirlah nama pihna lahirlah kote itel nama palen nama sakit nama kusuk api silakan kita Yesus amen baik pihna siapa certificate yang dikasih suminto siani I consider it a tremendous honor to be with you here today. There certainly is a wonderful movement of God here in Jacksonville, Florida. God is bringing people to our city from many, many different places in the world. Jacksonville is a melting pot of cultures and a center for the communication of the gospel to many, many different people. Jacksonville minang tuang pai lagi mungkong na hiya mudam tuang pana pasien de na minang tuang de na pasien min than de na na Jacksonville hi. The Lord has placed you here and Pastor Swan here to do a great work for Him. Pasien na local camp ya mo kina pastor samsung hitaka ongkong na pe ama nalian pisen hi. I still remember the day Pastor Swan and some of the church leaders came into our office to tell us about Zomi Christian Church. Pastor Swan le amai longteng kau zuma pai na nui mai tak le mate kiniam kita kena pai na te kamulai siam te lahi. I remember them sharing about their love for Jesus and a desire to reach as many people for Him as possible. Ama pasien na bule ama pasien na te bite to ma hom kya ding si again na te ka lahi. I also remember Pastor Swan from that day. Tua pun lagi pani na Pastor Swan pe kasiam te ka hoki ke hi. I remember his smile that he always seems to have on his face. Ano mai chi ja mama pe mate ok tem se hi ji. And his gentle demeanor. Ama mate kiniam kya ta ka khen na pe song hi. I also remember his passion to tell people about Jesus. Pasien tun ta ke in pe alu sima ko den na sang ko hi. Pastor Swan, it's really been an honor to be a part of your ordination process. Pastor Swan tu ni pe ta nagi ordination ngah mun khada ding kha hai ne nam mo ma bai. At our initial meeting when our process began, I remember hearing your testimony about how Jesus called you as a believer and also about your calling as a minister of the gospel. Pas ikimu si na pasien na napian thak na te nong ke te ai so na pasien na ni na ko chi na se ni chi to ikip I remember after hearing your story feeling inspired and knowing without a shadow of a doubt that you love Jesus and that He's called you to be a pastor. I remember knowing clearly
you love Jesus and that He's called you to be a pastor. Sorry, okay. That's fine. Okay. Ikimua kiparina pasien na in na le pasien adi na naserken na siang pasien na in yan nate tupi kasari. After spending some time with him and learning about what he believes and how he does ministry, ama tato may kanito akin siya kina ama I pasien in na le pasien kamari asem nate katengi. I know that he's a man who loves Jesus and desires to tell other people about Jesus. Ama ben kiti na pasien in na pasien in na ben bidang tuma akin kading mi bahi chin katengi. That he also desires to see God's will done on this earth. Tokin sa ina pasien in na zong hindi tuma kiboni akisen na anay bahi. He is a man who loves his family and serves them well. Ama ben ay kon pite tuma in na in kon pite ay takina akem bahi. He has already shown us and you all that the Lord is blessing his life and his ministry. Ama nunta na elensong kimutehi pasien na ama tuha biang na elensong kimutehi. And I believe that the Lord will use him in a mighty way. Ina pasien jo mai na nakpi takina tuha biang na sang sem na to make an eternal impact on this earth for Jesus. Kitsa na atong tuma dingin na pasien I hoy na leito ma kimutehi dingin na ama nunta na sannihin. I consider it a great honor to be here today recognizing his calling as a pastor. Tunina hi ama pasiali na kipiat na tunina ama zong kizong takin na kanwabi. I want to offer Pastor Swan a commitment and a charge. Pastor Swan dingin na lahap ka benwabi. Pastor Swan, Pastor Swan maybe ask the other pastors to stand and make the commitment. Siapa yang sampai nato mendingin mereka siapa kamcian sampai Pastor Swan, we commit to you as a fellow pastor. Kau terkenal tunggu Tuhan hukum piawi and minister of the gospel. Pasien ada kita pasien mongkak kita dena semin. We will serve you. Kau dengan solim. We will pray for you. Kau dengan cuma sakin. And we will hold you accountable to the Word of God. Na pasien ada kita sebelah kau nak tahu kut kilen from ini ha. And I want to, if my brothers agree, to charge you to fulfill Lord Jesus' command in Matthew 28. Tunina ya kiba manusia teto ini kuat untuk ente atau kimding hile materi yang som hile kia materi som hile kia som hile pan som hile kan sim sakne tua cagi nama tema ya Yesus hompaya lagi tu mak ahira van tu mak ahi somin van dengan ke tu mak hom ke pekintahi tua hi siangin no te payula bidang kempe ke iman musui miswak sakin pamin le khasiam hominto tuisuma na pun tua cagi no te tu mak hom ke chute kempe asui na diun na hirun Untai dongeng nau te ahong piton tundi kahi na roton tumun asihi. In closing, I would like to offer you this blessing from Numbers chapter 6. Kina katubian khama dingina pai ken na bukna to khum maming. Ken sim sa mo. Tau paling nau te tuha mumpia in mungkem tahen pasiali nau te tuma amai tang hong ta sakin nau te mumpi tahen pasiali nau te tuma amai pa mumpia hen la nau te tuma nop sakna mumpeta hen si in tupa ya hen
George for sharing and Sia Kham Khan Suan. And to na ba ito siapa lesson pihna na po pimakaiten mununga kanimu President Aizam na Secretary Aizam tokin sa group song technique sa naging para the ZCCJ tokin sa kape ng note naging man na sa isu ito sa amin. Okay, George, as a token of love and appreciation for coming yourself here and being a part of this special ceremony, let's say. We want to give one of traditional shower, something, I'm not sure, but we'll hand over to you. Please accept this. We'll make it. Thank you so much. And not only him, we get accompanies, so we'll give you all two. So the ladies, you want to call it by name or you want to come all together? You come all together? Okay, come on. Please always remember, whenever you see this, it was by Zomi people, and please remember us in your prayer. And we are a small number in Jacksonville, but we believe that someday we can grow, but not only grow, but grow in Christ. Thank you so much for coming. If we are not in Christ or if we are not a believer, I don't think we will have encounter today, like special day with Josh and his family. But the reason we are here together is because we believe in Christ and He has saved us. Therefore today, that's the center of our life that we are together. If not, you might not know us, we might not know you, but that Christ is the one who made us know each other. So so the Christian Church would like to request that in the future we'll be partnered always and we'll do for the Lord and we'll greater mission, and we pray too that we will all be a part of that. We'll be working together for the Lord. And thank you so much for coming today. Group song in some kapeten nungna masak demo request for me happy na to na lole. For the nato okay special group song for kapeten choir.
toy na isomina he pasien ta toy na te sa ka toy na te pasilina ha tam bin pe sa sen ta hen na tuna sa CCJ pa na so ko bina ta mo ni le wa
lo bi na sa pa le mu lo de sia na chia akide ke ru na lungdam e tu na imban ibon te pai to ni na bawlpih ang pa na makai te na sia pa to lungdam ko to gen nai so na ma bi vai go ri ma le to ang kin se na ku bilang ban so na te so na mo la yu na si sun to sampai kita ina ngah sa dia to pawi masa dai lo kin jian ko na pi takin kamu cina ZCCJ.Rev.Kham ama sa ben den ang mo sai uni ben hit o ZCCJ.Rev.Kham ci bang begi lungdam ni hidup na Jacksonville ang so mibu padi ina ian ni imol so pi kami ni lai mai kami ian ni pidihit na masaya siang ina like suling Obek tham lo bin so mibu suma song ibang dan pasya na set na siampi sa sa kau mi na that ni khat pasya na siampi na to wa nang kim sang na ni hi chi na ang tangina lungdam na masaya gen ngoming Kopi tamina konggen sing himben tamina konggen na lungdam ko na limpi dai masa benina kopi tuam kita ina ko sumpan pai sian dai tale kopi bimal ki tale akora to kanina ipoi bin tua bimal ki tua masa benina kopi bin tamin ma tung china yan masa kopi ani na ko le ko ki pa ko chicken na kopi suman ne le don isam kaya ni siang ni khat kiai ha to piang tuk ma lo na ko bi sum panin pa pi te kita le tan sam teng ti thoi kia diam kiai na lan go na hita le ne go na te ke be wa tao lak sak nia se si je ko pi a boi mi ba ki ma na pi na ko pi min ta na ko da hi chi na da na gen mo mi du bi te songผมเขาเห็นตัวมีนะไว้ตัวมันเนาะที่เดียวเป็นสูงกว่านั่นเองในไงที่ส่งเองตัวเนี่ยจะโดนมาที่เป็นไว้นะมาส่งปีแต่ตัวส่งกลับมาที่ชินาโกกลับเย็นเอาวิ่งตัวจะเห็นอารมณ์วันสักเนี่ยนะที่ไว้ประเภทการเสียลูกจีนนั่นแหละลูกจีนตัวส่งกลับมาที่ชินาโกก็มีการเดินโอเคเอาเลยมีนาต้องดึงกันแต่หุ่นตัดเองคุณเป็นนาต้องโลสักเสียที่โลIni sih kalau ini nak buat tahun ini saya tak ada kalau ini, ini tahun langsung niat ni, jadi awak saya nak cakap, lebih depan kita berdoa sakit, kita berdoa begini. Zomi tuan Jacksonville, dia tu masuk dalam nama ni, kalau kopi lawan kicing kini naik tu malu ni na, lebih lagi pan, apa kisah bang, niat. Jacksonville Zomi tuan dia tu masuk bawlpih bin takin in yan ngoming walau ne bawlpih chi tak cha ina e im khom pe siang gen le apartmentของอินติเดี๋ยวนะเดี๋ยวเกิดมาเลยอามาอินเงียบเขาตะตามสังสังเนาะตามโมเดลวันนั้นส่งมาเอาเงินสิเอามาเลยติดปักเดียวดูปากคนว่าให้ดูนะตามโมเดลวันนั้นเราไม่ได้ทำการศึกษาตัวลูกของพ่อพักลูกออกมาเล็กหัวเด็กมาส่งดำน้ำตัวสองนี่ด้านหลังเสียที่หมอเกี่ยวที่หมอเป็นหมอนักเกิดเสียงสิ่งเกี่ยวกับนี้ยินดีที่เสียงเป็นต้องเกี่ยวกับสามีนะที่อุ่นแข็งเป็นวันที่ตัดเสียงเองเนี่ยเราตึกไม่นำเสียสันเกี่ยวกับเสียตะเกียบเลยสิที่มั้งเนี่ยผมตักน้ำเป็นโลกเนี่ยหัดกี่เกี่ยวเนี่ยอะไรนะเป็นโลกนะสัตว์สัตว์ที่นะสิ่งสุดที่ต้องสอนสิ่งที่เราส่งที่ปีนี้ในผู้ที่ได้ประมาณกับปัจจัยสักทีนี้เสียงที่ทักเล็กๆมากก็ต้องเรียกข้อของนึงซาดิสเนย์ยันยิ่งใกล้มนุษย์เสียงที่ทักเล็กๆก็เรียกข้อตาสังคมหัวมิ่งอาชีพเราอีกหนึ่งวันเล็กคือคงชาแก้ตึกหัวขามีรุ่งเช่นมีต่อตัวเด็กจะสักทีนึง
tu na om pi min tang ina lungdam ko na lai pi khaเป็นหมอไทยคนนะ president ตองกูเดียวสักที่นั่งให้การในประเทศไทยเสียบ้านสั่นสุดเลยมั้งlungdam pihna pawlpi.Zomi Christian Church of Jacksonville ZCCJ.Rev.Kham Sia Kham Khan Suan Khatung Som Reni Kuni Le Som Leku Pasian Satau Nisa Siampi Ordination ngah manin ZCCJ.Rev.Kham Ministries in lungdam pihna pawlpi tuna sia nuna sang sakadina sampai Mama hi tatoi na lek sakte sakna tonton sep sakte ma tu na I baba na pai to na lasakna sudo zom aung dan na ko hen lo ha na to te sudo mi dom ke se na chulu tong sam ne na khapna in na pasian to ngai ni na to picture na singla te lam bi ji akiso min ngai ni mo in sei sumin to sa ba ni na to na tom ni Happy
siapa Sia Suan ama undang ko bagian na ama si sumito sa mipani. Hallelujah. Hallelujah. Lungdam ni buat tempat tempat kiana. Ini jangan pasien nasibna cinta takilen. Kita nahilo kita bisa nahilo pasien ina. Ama dinam ni ngahna dijangan tu hiji tuan api takkan kiana masalah. Bing nampan nampan hiji. Ning pasien ini toy sal pasien ini ulang sehari tapi tak kena pasien hidup sangat bagian apa ning pakai cerita masa perjalanan I would like to say thank you Mr. George and family. Thank you so much as you come here and participate in this ordination ceremony of Rev.Kham Khan Suan. I know I'm Rev.Kham Khan Suan. Lungdam na mahi atau pana tupa dia ina untuk seperti na halina hijab tungkai na ama sampai penina pendoming. To hijab ina apa ini mama kacep kuma. Tapi tak ina lungdam hiung. Pawlpi pinta sama kigen ina ayam ina kaini mamin ina. Napi tak ina lungdam hiji pendoming. So ni impuan itale pawlpi pan pawlpi tom pan pawlpi Zomi ini pulau pulau keningin pawlpi tom pan pai kami makan siap Rev.Kham lada Zomi itale minami itai Zomi pasian itnato ibang ina nong ido la teule nong pakoi la te hamna nanti tak ina bundami cikwa kenoming pakicha nasia te ina asialian kalau kita sia pawi kale sia pawi kale lungdaming sia buzong tulai tak damdo na angina tukang solo ina ama tukang tapi tak kena lungdaming cikwa lungdaming ni mau kat sia topan tukang pia tahen in exai ke jana ke ni bang ke dia ni lungdam no ma in kita na pawlpi kuma kalungdam na again lo ma pinching kolelo in some tuki kolelo kay mo akan ta na che so tampi ta kumdi ngite tuki hello aya na pawlpi te na tuki bo ay na khang lui te pa la ba mi chidia mo pa kim lai utamong tamsak so ay manuna pawlpi ZCCJ.Rev.Kham itu apa kita kena lungdam hiji kau pawlpi lah kau pawlpi nak siap ai zona pawlpi itu mana kita kena lungdam dalam kenoming kei bang mak pai sa hello na bom tau pinang ko tapi kalau apa ini terno dia kalau mau sih pawlpi mau sih ya tu tumpen kau inkuat pakai saya pak mak dari tiket orang pawlpi nak pina sikiji bahang na pawlpi tu tapi tak kena lungdam tu kagen loma upa makai te lungai lama makai te ai songina agel te upa lungdam tak kena siampi te tu tak cuma borin hai manina siampi te tu tak cuma borin te tuan cuma biaya cuma pangin makai nai songin pawlpi semua kitu buang makan tu unina siampi ipa toya ilok sakanina ipawlpi semua topan coba kita pakai cara dan nanti gen sama pangina kanung buat sakte tu masuk lungdam dan gona mehuan nak tewa baik tewa onggoy kita tewa tapi tak kena lungdam hiji kalau kita namin or numay lapan na numay makai te nayate pakai cara pa kung may sakte umama na isang luchim ko kay sa nila bumbay ay sa nila papak kisaya ko ay te bakit siya na napusi to kisaya ko ay mungpi ay sa min bakit
cái chơi đó ba cùng cái rồi đó ông kêu sắp ông chúng ta có hỏi chơi chơi cái nào ta kêu sắp ấy bác sĩ video ông dạy sắp lại mà có thể kêu kêu ra rồi đó kita kena pun dah lihat cikgu kêu nomin in có cái chơi đó vài cái kêu ông kêu đi bếp chăm nồi đó là thắt kêu ông vài ông đi các bài nó kêu ông suy đến đây Siampi juga sudah kita kenal dalam atau melalui pawi.Rev.Kham kecil lawai mana jadi interview ina zong pada zong apa usuin Siampi Zomi pakai cakna palian kasih usuin paw kisah kata mahu ina umpat dia mana tapi tak kena mahu umpat hal langsung nasi tak kena tinggal iji langsung ini. And then I would like to say to President ZCCJ.Rev.Kham Ordination Council. So I would like to say thank you also Rick and Rhoda also. Yes, I would like to say thank you to them. In pihna là các Kham Suan thì ông makai ông bị cái bị chính ông bị chính xác bawlpih ông tội xác bawlpih tên là nó khăn trên tôi rồi đó cái thằng nào mình làm nín ghen nó nín có cái chơi nó đến là sẽ đẹp nhà đi nó chỉ mà bảo đó cần như vậy đi chi cái là dòng đó cái thằng đó đúng là đi chỉ ghen lòng qua bài câu văn đó cái chơi đó như đi nè anh biết tập cái nghề này kita lại đâu cần phải cái đâu trên cái nghề cái nghề khác tự món này đi này nó bay đi là dòng đó kita làm đi nó bài có cái chơi này đâu có cái con bài đó cái này sao cái làm sao xuống cái bài sao nó còn là có cái nào sao ít tập nào là đi chỉ còn cái nó đi làm sắc hay qua đi hay sao đó nó chừng hay sao đó kape youth te so na kape chana pot te te to ka so pa na la so la sa ke to ka so na ka na ke no din in ka ge na tam ma ma na tin na no no na sa sa tin ko ke ka lo ko na so te to ka so na ka na din chi to ke no din na pi ta na lungdam cukup na bi saksi ka na bi ta lungdam ina lungdam ko na ko sering nei sa sia kolen so ko ka ni ngon je ni na ma kum ko ka ni isunin ka sampangan Hini pen opa om biasani ai manin lungdam ki pa jam ni ti ini nanti kawan pia sin kami pia wamel Sri Lanka ngah nanti uni Sia Kham Khan Suan panina Sia Kham Suan aku biong ni agar kami manin amale ite sanito itu biji itaya leitu kapian mapet in ahi zamin anu sunga tuis ka patma pet panezamin opa asathau ni khinin natel khina dunina aga swahil jin thokadin deham kamua assistant pastor nasia kanazahi Highlandam Nupu Refugees Kema Ngahna Christian Fellowship Zomi Christian Fellowship Mapa Febam Mama Ompangina Sia Akapea Kilai Muna Aumna Munmuna Taupa Dinin Mapa Koi Kapahi Nukete Ini Kacak Tema Kawana Piala fu le din munto pasya sen te kilong zela to pa sabzia
sushi sai xem còn cái đâu sao thao tin nó đến ngay trên mình đâu phải quên người là bị khả sai cú nỉ đây là quên đâu phải mà sao thao nên cái giống Apian ma to pano pe kene manin sumdong pa yung kuli kapon le na kabu kata den to no kol sukin to pa po sai utram lo to de de kale no kahana na ka dai amin yang pong ni le tu mong le manin pongin muko soang ka ka lama zoakin ka pa pai le ya ni tan nung kazui azian ka ka lawin ka omi leitung na sa tingin to pa om phalo ya do tramu zo mi reverend zo ma cha kolin jues ng pupa pai koi koi tulong sa kolay de kai lim za ni din yang kian the lo ni to pan ka ta na sa lo mo to to ki sa các con nó là bị mất tuyên tu quan nam ở của phải thành nên tu quan là huồng tu sang thì bằng tu quan cũng sắp xếp cái bằng được nhưng nếu mà không biết bao nhiêu nó sẽ kiếm lại cao su nó phải chỉ cái quả đây là bằng tu quan không có bằng sao được cái này siapa yang bisa bila sakau ani saya asal itu siapa yang kini tu amak jam ke azam ni akan ni nongi dia peta nongi main na tu cini na tu lu jisu jimu lo tu menel bagi kau bagi so kami puna nongi le aku tengah bagi nong tengah kau la minam kan betul lungdam na tu kangkung tu minam bangun bangun kasar bangun dapat kazu lepas itu nong tengah ini Rev.Kham Ordination lang na isin habang siyang something le putte asin akel ingia pawlpi dam te bagin lukimet ko kaya hiya leitung pot sutre no lobina siampi potem da va del ni hunong tahi asyahin isyaba pintonin ini nampe asyan kamarin kasaksen kahen Siatan agen dia te masam awuda siam kopto himokin haizong ina ahulai la he amate pasian na se he menera na moi sai urina samula ka somte pe som palai la ka pasian sam ko yu ke tan tan le mo ki ko tek ma da ni ko he na me ina pun ito dalam isang nina lom del lungdam pung to ko ini kilba pa imo ke siang na kilba na ding ne dong kai marina kuna bipila kobala isang narina efek dan ing toina kamakai ikten yang kita perlu memakai di mana we're close. Let's all rise up and sing the closing hymn.
te dia tau pa sian tuniin tau pa ko king lapanin kalang ngam lo tu ahi nama nasendingin setahun na sa isa sia so mat nga sakni lungdam te nate akibat pala na sa top na tong bol ko ki manin tau pa ko ko i aman ta nate tau pa sendidang sangina Oda sakzoin chupa ke sakzoa magen na tunton mi kami tate suadana ngai tuban mai bol sapi hinte na mage hungkun zo kasalpa kisatain tuni kompai marpakin ke poso alamda na mabe mate hoki ke satain oto pausiano ZCCJ.Rev.Kham panina amate na lungdam pihnain kupita sa atingina Ului dia ada kuite zong kasam dia utupa dia sakit. Ina panina hamluang kia ada tui hima pain. Ane ado mima pakin jalani na zong kumpi hatak sakam na pawi.Rev.Kham nau kina de akim saksen se ako saksen se ada tui suat sakit. Amau te na zong akin nau hangin kauban akin panau kai tupa akin te toh kicing satain. Yesus itu lungdam kawin cukup dengan toba kesiano. Problemnya ingat kami ini. Kesianin ZCCJ.Rev.Kham siasanin dunia kamang mereka yang nangai kawin kate cinta kena zumbi kayawanin nahorni pengurusan aimanin lungdam kawin Ni.Rev.Kham Khan Suan naman senau ni ukin zoran lungdam kawin sistem pasta unbito kilanin ahizonin upate may kamu kawin kilanin naman asal nabar kau pada supaya ahizonin itu Allah yang Sia people living kami terasa yang pasal pada orang kita sakit lungdam ko na po Rev.Kham dapat kami pay lima kaya sa pagin so basta Yesus kayo kita isangin tapos sa mga nalakas ng protocol ko lungdam na pay ulat ko tuwing pagkain mo sa ahead Amen.